ҳаёти осоишта ва зиндагии хушбахтона замоне ба инсон даст медиҳад ки солиму тандуруст бошад. узвҳои бадани инсон ба ҳам пайвастагӣ ва алоқамандии зич доранд. аз ин рӯ осеб дидани як узви бадан таъсири манфии худро метавонад хеле зуд ба дигар узвҳо расонад. ба қавли дигар, чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. сутунмуҳра яке аз узвҳои муҳими бадани инсон маҳсуб ёфта ба сифати такягоҳи ҷисм хизмат менамояд ва дигар узвҳои бадан аз сутунмуҳра ғизо мегиранд. яъне инкишофёбии организм пеш аз ҳама ба солимии сутунмуҳра пайвастагии амиқ дорад. мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шоҳёр дар ҷодаи устухондармонӣ таҷрибаи ғанӣ доранд ва дар муолиҷаи бемориҳои марбут ба сутунмуҳра ва дигар устухону бофтаҳои бадан асосан аз усулҳои табиии табобат маҳси мануаливу нуқтавӣ ва табиатдармонӣ истифода менамоянд. салому алайкум бинандагони муҳтарам, ман Диловар Шоев ҳастам. мехоҳам ба маълумоти шумо расонам ки чӣ тавр сутунмуҳраи гардан осеб мебинад ва бояд мо чӣ тавр пешгирӣ кунем ки сутунмуҳраҳо осеб набинанд. ин бошад диски солим, ин бошад тағйирёбии сутунмуҳра. дар кадом ҳолат сутунмуҳраи одам тағйирот меёбад? ҳангоме ки мо дар як ҳолат мешинем дар сари компютер ё ки ягон ҳолате ки мо шишта кор мекунем дар ин ҳолат ё ки аз ғизоҳои химиявӣ истифода мебарем, рафта рафта устухонҳо беқувват мешаванд ва тағйирот ба амал меояд. ҳангоме ки боз шамол мехӯрем, боз амун ҳолат шахсият ба машқи сабук машғул намешавад ё ки ба турник ё ки ба овбозӣ машғул намешавад. рафта рафта метавонад ки дискҳо шинад, яъне протрузия ба амал ояд. барои пешгирӣ кардани протрузия бояд ба машқҳои сабук, витиженӣ ё ки ба турникбозӣ бояд машғул шавем. ҳангоме ки аҳамият надиҳем, рафта рафта дискҳо мешинанд ва медаранд. яъне ҳангоме ки диск дарид, пулпозни ядро яъне чураи миён ба амал омада, пулпозни ядро ба торҳои асаб мерасад. ҳангоме ки ба торҳои асаб расид, метавонад ба шахсият сардардӣ, фишорбаландӣ ва дастонро ба сӯзиш ва ё ки таи дил ба сиқзанӣ ё ки пушти гардан ба шохшавӣ орад. ҳангоме ки мо аҳамият намедиҳем ба инҳо, боз ҳаракат намекунем ва ё ки ба мутахассиси хуб муроҷиат намекунем, рафта рафта дискҳо шишта дар ин ҷо остеофит ба амал меояд. ҳангоме ки остеофит ба амал омад, ба шахсият турник кашидан, витиженӣ кардан қатъиян манъ аст. остеофит ин яъне устухон мешинад, аз дарун паҳн мешавад ва шохча мезанад, монанди теғ аз дарун тез шуда ба торҳои асаб ё ки ба мушакҳо мерасад. ҳангоми витиженӣ кардан ё ки кашиш додан метавонад аз дурун торҳои асабро занад ва аз дурун мушакҳоро ё ки шахсиятро ба ҳолати вазбин расонад. ба ҳамин хотир дар ин ҳолат бояд мо ба мануалист ё ки ба мутахассиси хуб ки бо маҳси нуқтавӣ дар ин ҷо озодӣ кушода ва торҳои асабро аз ин устухонҳо кушод карда, ин устухонҳоро ҷобаҷо кунад. мо бояд бидонем ки сутунмуҳраи гардан аз ҳама узви нозуктарини инсон аст. ба ҳамин хотир ҳангоми остеофит шудан дар гардан мо бояд ба мутахассиси нағз, ба мутахассисе ки ҳиссиёти чиликонаш баланд аст, ба назди ӯ рафта муроҷиат кунем ва дар ин ҷо мутахассиси хуб метавонад озодӣ кушояду торҳои асабро озод кунад
و شخصیت رو بیمارش رو به درجه وزبین نبرد. به همین خاطر در این حالت به ما لازم می شود متخصص خوب که حسیات چلیکانش بلند باشد و متخصص تواند با محض نقطوی در اینجا آزادی کشوده. این باشد چوره میان هست. طوری که در بالا ما گپ زدیم، همچون طوری که در گردن چوره هست، سبب پیداشوی چوره میان این هم از کاری وزبین و از خوردن غذاهای شیمیایی به عمل میاد. در تجربه کاری ما دیدیم که چوره میان به شخصیت ضرر کلان نمیرسوند. هنگامی که شمال میخورد، هنگامی که استیافیت به وجود میبیاید و چوره به بالای تارهای عصب میرسند و هنگام شمال خوردن میتواند شخصیت را به کوکس ارتراز رساند. ما در تجربه کاری دیدیم که پیداشوی کوکس ارتراز این هم از حساب استیافیت میان، یعنی استخوانچه‌های زیادی که پیدا میشوند، تارهای عصب را میجوخند، گردش خون که سست میشود، خون به جای در کاری که حرکت نمیکند، رفته رفته استخوان مانند پخته ملایم میشود. کوکس ارتراز درجه های کوکس ارتراز 4 تا میشود. درجه یکم و دومش در تجربه کاری ما دیدیم هنگامی که ما چوره میان را معالجه میکنیم، یکم دوم درجهش ساز میشوند. درجه سوم و چهارمش تنها به توسط جراحی معالجه میشود. در تجربه کاری ما دیدیم که بسیار بیمارا با ما مراجعت میکنند از درد قویموچ، درد پایها، درد زانوها شکایت میکنند. همه این ضررش از میان هست. تا این ضرر میان را ما برطرف نکنیم این دردها ساز نمیشوند. در روند طبابت بسیاری ها بی‌طاقتی میکنند از درد سخت و میخواهند زودتر ساز شوند، اما این طور نیست. تا آن ضررهایی که در میان هست آنها را برطرف نکنیم این دردها برطرف نمی شود. وقت لازم هست که هر یک کدام مهره را جابجا کنیم. اول ستون مهره سالمی خودش را خوب کند و دیگر عضوها را سالمیش را نگاه کند. سالمی تمام عضو بدن انسان این همش از ستون مهره وابستگی دارد. به همین خاطر ما به سالمی ستون مهره باید اهمیت جدی دهیم که سالم مانیم. واقعا انسان معجزه سلامتی را خودش می آفرد و در راه نگاهداشت سالمی پیش از همه خودش مسئول است. از جانب دیگر سلامتی ملت ثروت بی‌بهاست که به آن توانایی دولت را تصور کردن غیر امکان است. همین است که میگویند سلامتی ملت بایگری دولت. همیشه تندرست و موفق باشید.